Now Krishna has spoken to you. Krishna su jumis kalbėjo. It's your turn Dabar jūsų eilė to speak to him. kalbėti su juo. What do you want to tell him? Ką jūs norite jam pasakyti? Whatever you want to tell him, Kad ir ką norėtumėt jam pasakyti, express it through the Maha Mantra. perduokit jam tai Maha Mantra. Maybe you want to say, Galbūt jūs norite pasakyti Krishna, Krishna, please accept me prašau priimk mane in a relationship with you. santykė su tavimi. Maybe you want to say, Krishna, Galbūt jūs norite pasakyti Krishna, I'm sorry aš atsiprašau, that I turned my back on you. kad aš tau atsakau nugarą. I'm sorry that I imitated you. Atsiprašau, kad aš bandžiau apsimesti tavimi. I'm sorry I did things, Atsiprašau, kad dariau That I didn't want dalykus, to. kuriuo aš nenorėjau. but now Bet dabar I only want you. aš noriu tik tavęs. I just want to love you. Aš noriu tave mylėti. I just want to serve you. Aš noriu tau tarnauti. Whatever you want to say, Kad ir ką jūs norite pasakyti, when we chant now, kai mes dabar kartosime, say it through your heart, not in words, pasakykite tai širdimi, ne žodžiais, but through the Maha Mantra, bet in your Mahamantras heart. per savo širdį. Everyone together. Visi kartu. Krishna says, Krishna sako, I accept you. aš priimu tave, You're my devotee. tu mano atsidavęs, You've come back to me. tu grįžai pas mane, You're back home. tu namuose Nothing to worry about. ir dėl nieko nesijaudini, I accept you. aš tave priimu, I love you. aš tave myliu And you love me. ir tu myli mane And this is perfection. ir tai yra And now we tobulumas. celebrate.